Kamalpui Branch Christian Chalai Paul YouTube channel thirtu zongzong te amasa in chibai kan hanbuk le chewa tunchuma hianin kan kaushana rural exposure program ne local mek bimis zirlai henula pathum kom na hun kan nei don ani a atop thlengin milo thlir pui cheu don nya zona te he kan hanin zo chawmbo mapanga ama separa zona ma separa chuanin in mingte khoi khwa changa local nge in ni ti te a chung ko member engzan nge in ni ti te kha khonga in min han shel te cheu kaming chu ke hun lo min ni a malom ti min ko china zone 1 presbyterian ko shana changa bmzr like ani a kan chung ko hi paruk kan ni a una pali kan ni kaming chula zom sangi namte ani a zomi tin min kauchina kholai lungbung hun presbyterian kaushana changa bimis jer kani a kanchung ko hi member panga kan ni a unau pathum kan ni kaming chu zairam pui ni a te pui tin min kauchina new champhai presbyterian kaushana chang bimis kalaujira kan chung ko hi member pali ni in kan unau pathum kan nia kanu hawin kan khosani missionary hi intet la ya changa ni in tum shim shim in thil ni chak nge nia pathian in engtin nge akau cheu ti kha khongai min chan sak te cheu missionary hi kanal pantet achanga ni ka tumle ka chak ve ani china ma se mi ten pathian in min kau pathian o ka sha anti anghi ka she ve in ka she silawa ke ma rin hlel nana sa taka om china ti chanin class 12 ka pa suna bi miss ka zirve ang ti ro po chu ka pureng thawa class 12 ka la pass khanin chung ko har sat na le kalenau pandewa wang khan ka chung ten college kal phod ti in min shela ti chanin college ka kal khan rual o na te kha kalau na ya chung te tan ka changkai theizo kang pathia min ko na opo ka shi chang hlei nem ti in ke ma kha ka in thiam chopa chu ti chanin kalau ka shi sel lau ta em ya chu ka shi sel lau na chu pathia min ko na nga hyatin bi mis ka zir ta a bi mis ka zir ta ka chang hi chan ka shi sel ta em a in sel sel na po ka nei ta lau bo ka ni ke po hi no pan lai changa missionary ngai sang kani a no pan lai changa missionary ni tum kani a pathian min shwai na hi aro pui ka ti a hele chen min shwai tu ani ti hi ka sia a tun din mun min din tir thei tu ani ti ka sia chu bang chon arong bol hi ka ti ve tur ni in ka chunga azanga in ri ado theina zong zong ka rul le na tur ni in ka sia chu bang chon bi mi si ka zirani missionary he kapi du thu samani a kanu ina ati hlotlin thei lo ke ina ti hlotling tura hlan kani renga chuwang chanin missionary ni hi katum em kanau pan lai chungin kanu le patena min fuina le enge min life ti ami ina min zopwa missionary ti achang tur hianin min zertirna se em missionary tura hlan reng kana ke ma po missionary na hi ka ngai sanga ni po ko chak em bimis kazir ve thea heta missionary ka training theirung po hi pathian mal somna le khonga inna le ashwaina ni in ka sha a mission na in endonila katlin law a talent ka nei chalawa chungko a rongbol tu pakhatal om hi athaman thla ka kan bat ve ni renga ka sha ta wangin kazir ni aro puilom khop me zona kanin zo zel main thlathan na hun kan nei le lokanga het anula zomi hiani nama saber min han thlan sakse la du berle thlan chan kha isoyanga thlan sak du te alongai thatura du te poi nei mai thea khang zong zong kha asoi thei ve kani ka hlan du chu marwa tin ka thlang non zel fawang che ti hla sakha ni a thlan chan hi chu a hla thu hian asoi chang em a kan thlan non fo tur ani a ama wang hianin din mun sang din mun tha kan chan pha ama kan chan phak ngai lo tur min chan tira hetang hi ro pui em a chu wang chon thlan non fo tur ani a ti khani mai se longai thatura ka du te chu ka chung te zong zong le ka chung te mun sang sang ami te le bi mis lozer tu na zir mek te le achhuak ta zong zong te anni nula zomi la thlan kha kan thirin kan ngai thawanga a thlan sak zong zong te khanin uluk deuin in longai thadon nya Engkim kalsanin I cross
chan hua min inung ka zuya eng kim to hua min du thana kalan che eng bo theng sila irong chau bol turi cha ben lal ro pui ben lung tir na reng kan nei lo oi nung zui eng bang song ai khan ngam i lo ni o isu ka thang nan zel fo vang che kakal sang ko vel ro ai ruzo katani hlan ui chin le nei lo vi ka pha ngai lo ram nuwa min chuan kai ti ri ka ton ngai lo nun hlim na dốc xí khăn na ôm bên chian cha bên lal ro quy bên lung tir na reng kan nei lo oi nung zui eng dang zong ai khăn cả thăng non zel phố vắng che i vô biết đủ sắc na min lần giống imal song gadon leiro luzong ne in thoi nan nung lan turi ka in pumpe ilom ta grim tui an lo chang mol ro se cha bên lal ro pui ben lung tir na reng kan nei lo oi nung zui eng dang zong ai khan ngang i lo ni o isu ka thang nan zel fo vang che cha bên lal ro pui ben lung tir na reng kan nei lo oi nung zui eng dang zong ai khan ngang i lo ni o isu ka thang non zel fo vang che zone te kanin zo chawle bom manga adu ta chuanin hey missionary hi
shanin indil thei om thau sia ngatinge bimis chu zir indu kherti kha han soile ulatiro heta nula te pui changin inzotila ni he zona hi kan dong fo meya I keima a chanin training nei ma sak phothi katana tha in ka sia missionary kal top tur hanin I ahar sa ve a chu wang chanin keima pokala in ring tok lawa I tin tuna hianin short course missionary ten min on pui me ka anni po in I training ma sa phot te kan van nei zia te I min shil china I chuta chuanin kan training chung hian mission field chang chang te kan tlo china chuta chuanin missionary te I tan ahar sa zia li an thorim zia te kan mu china an mani missionary nge te po ina I training nei ma sa te kan van nei zia min shil china ton shat nei ma salawa kal top ai chuanin tang training kan nei ma sa te hi kan van nei thu min shil china chu chuan bimis zirma sak phothi a that zia ati langin ka shebokani te pui lo soiba kha soibel vak tur ka to chuang lawa missionary ni tur hianin bimis training chwa kher lo har ani thei thawem ti ani a ani thei lu to ka amai ro chu ke ma ni bi ka hi chuanin kan la kon fi tok lawa kan langam chi alo ti la kan soi swa lawang chu wang chuanin bimis hi kan zir ani a kumthum chung kan zir hianin keimani apo indrin tok nana satak min pe a chuwang chuan mission field kan lo kal huna te po keimani tan po hlok na lo ni ngei be sein bimi si kan jira missionary ni tura inba seina minba sei kan ni awangin keimani tan po atha ni o ka chante khanin an soi kim to fya maya chuan chuan ke chuanin I bimis hi lo zir lok a that na hi ka soi ve thiam dan chuanin I kan zir hnu hianin ka sha cham pha zo ka chu bak chu han soi vak tur ka shelawa chu chun ne o bimis zir tur hianin eng qualification nge nei ngai graduate kherte ngai ti khamin han soi sakula he en tu mi puite zinga khanin bimis lo zir ve do te po khan ummei thein karinga pakhat khanin min han chan sak mai se nula zomi khanin han chang mai se bimis zir tur hian class 12 pass tin kan zir thaya class 12 pass kum som paria chin chunglamin kan zir thaya tuna bimis zir me ka hianin missionary lo tang to tele na sang tak tak lo chel to te pon an lo zir ve thawa graduate te pon an zir thaya chuan bimis zir tur hian kaushan thlar bi kan om lawa eng kaushan pon kan zir thaya ni alok lak le me khathil kan sha tharpha alomum le me zona dot le a chuanin he missionary imbua sein atan hianin atuna inzuk train na mun missionary training college khu achatokin in sha em pakhatin minhan chan sak le me se okay ma angkalo chang mai nga missionary training college hi a chatok a achan chu a main goal hi missionary tura in train chwa hi ani a BMIS course kanzira BMIS hi Bachelor of Missiology ti ani reng boka chuanin azirtir tu te po hianin du thu sam kan neya chuanin MTC hi missionary ni tura in bot sa inana achatok zia lan na pakhat chu India rampum pui anga thlir po in missionary training college he keima ni chau he kan omani chuan kan training chung hianin kan zirla hi theory le practical kan neya tunami tepo hi rural exposure kan neya he po kan practical zinga mi nya practical kan nei hi kan lok pui le kan campus kan zirla ya hianin skill training te kan nei tela a hlok thak music solfa ti te kan zira le electric lampang te po kan zira chuanin zirla ya hianin kan zir zau practical kan nei pe hi chu missionary kan ni tak tak huna thil lok thak tak tak turte anya chuanin hostela kanin enkol dan te po hi missionary nun tam tak kan lo zir lok na ani bok ti hi ka soitel do ni Chale me otuna chuanin zona kanin zole main la thlanna hun kan nei le lokanga heta nula te po hianin ala du ber min thlan sakanga a thlan chan nen khanin a soi ngal bukanga chuanin thlan sak du te ngai thatura du te po kha anei venge inkaring buka khang hau kha han soi ngal buk setiro kala thandu chu laldu sakin lalpa a chati la sakhani a hela hi ala thu he ka du a
kan kong te hi atluang reng lo ma se engtik lai pon lalpa hi kan chunga tha chuwangin he la hi ka lo thlang du a ka tlan sakte a chuanin in lama ka chung te zong zong le MTC a ka zirpui te le kan zirtir tu te tan ka lo thlange o tlan chana nei ro pui hle mai tuna chuanin lelpa a tha ani ti lel du saki sakha kan thlirin kan ngai thla hawanga a tlan sak zong zong te khanin uluk deuin in lo ngai thladon nya Suy chang hia lung oi har mange har sat na le boy da te hia ni tin min hoa chi na chân pui tu reng om lo ang hia thin lung arum chi na lal pa be say na ero anum reng chi lalpa cha ani o katana cha ani kakong te tuang in lang lo ma se hey hey ka shereng min en kol chi min mangai tu ani ke katan ya lalpa cha lòng hoi nang ai tu I hoi san ngai lova I mu tir chin I ngai sak zia I ti sak an soi chi I be say tu reng nei lo hi lal pa I lam ka hui nang mat sao an ni kan be say mei eng tu lalpa cha ani o katana cha ani kakong te tuang in lang lo ma se hey hey ka shereng min en pol chi min mangai tu ani ke katan hia lalpa cha chân tu te chan him lo ang ma se sa jakate I mu tir kha I chen chil na an chang I po la pa hey ka tu ber I ke bula om hi su su lu hianin ke zong ka ring chi lalpa cha ani o katana cha ani kakong te tuang in lang lo
ozona kanin zo chawle mo panga adut le chuanin hey rural exposure program kan kaushana le kan khotlanga inron nei ania he hi enge inim bua seina atanin hlokna te in nei to em ti khamin han chan sakula kan chan how ai han kan chang le mai nga chan chu kan hlok dan hi a in angtlang le in ka sha a chuwan chang ke man kan chang le mai nga machine na angzong han sei point chung kotin te in sang chawa kan thlenga kan thlen in te angzong han sei point zir tur tam tak kan nei nga la chung kolama te chuanin kan rongbol na tur anga po ko shan in rail bol dan te le khotlang in rail bol dan te kan thler po in mason na tur kemania tam takan mo a thil zir tur tam takan mo a kan la omdon boka kan omtol china chuanin a mishing nun angzong po in ma kan son don in kan sha a zir tur kan mo a ko shan angzong pon kan mo a kan la mo le zel po kan ring ani alomum hle me ani chuanin kan kaushan hi enge in mu dan ve shim tikha han soi ula pakhat khanin han chang mai se hetanula te pui hian o thing chip mual pui kaushan hi kaushan nung tak ani in kan sha in khom ten kalma thei em a chuna ha takin mi pui ten na an thoka ti chan in khom ma taka kalin darik ralin anza chap thei te hi kaushan en ton tlak tak an ni in kan sha kaushan committee te po an in pum khatna te acha in mi pui te ne na an tho ho na acha kan ti hle bokani nichina khanin qualification chungchang bimis zirdona qualification ngai tikha kanin zotani a o tuna chuanin a course chungchang kan zot le lokanga bimis si kumingza zirnge ti te engtin nge a year angin nge semester angin inkalpui ti tikha minhan chan sakle ula pakhatin min chan sakle meise o bimis hi azirla hi kumthum course ani a yearly angin akala chuanin kum khata semester pahni zel kan zira chuanin adil chungchang lama hen hansoi lolo ila november thla kumtin november thla atang hianin form alak theya chuta chuanin adu tu tikhanan la entrance exam le interview ma chonve angaya chu March April thavela hianin nei chinani hei inkom na hun chade ute kan neya kan hlokpui tlangin ka sha a zona te kanin zole main la than na hun kan nei lenga tuna chuanin nula ma lomi hianin la thlang ve thung tonga a la du bera thlanga nga a than chan te a soi vele bukanga chuanin ngai thatura du te than sakte a nei vele ngei booking karinga khang hau khan soi nga meise kahla ron than du chu Joseph Zaiming thanga la chongchaina ti kha ani a ka than du chan chu chongchaina hi athil ti theizal aro puizia te he mi zongsong han kan law shu chin lawa ke nge po he la ka ngai thak no hianin ka testimony pakhat ve ani a chongchaina thil ti thei ro puizia te a hluzia le kan nun min hum him zia te kashiat na la ani awang kadu chin emema kadu ber ti phe chu ani lawa ma se kanun a kahla ka theng lai ma ka theng ngai law ani a ka than du chan chu ni sela ka than sak du te chu ka chung te mun shanga ka chung te le ka chian te MTC chung kwa zong tang ka ran thange nulama lomi la than kha kan thlerin kan ngai thawanga a than sak zong te khanin uluk tewin in lawngai thachau donya
o zona te kanin zo chawle mo panga MTC a khwanin bimis cha hi zir tura omnge nia thil dang zir tur te alo me the khang hau kha khongai min shil thei chuan kan lom ngotang MTC a hian bimi chau hi zir tor om lawa course dang chi sang sang oma chungte chu pakhat na chuan short course missionary training ania hei hi thlathum chung nei thin ania missionary rei tak lo thok to te training la nei lo te an ko thin na ania chumi te chu hostel aron om ve in kan om angin anon om ve a thlathum chung training anon nei thin ani chumi ba ka pani na chuan refresher course om le chungte chu rei tak lo thok to kumsom thum chuang lo thok to te po an ni ang chungte chu in toy thar nan hun anon hmang thina chungte chuan thakhat chung training anon nei thin ani chuan pre-service orientation hi om le chu missionary lak thar te ta na an training siam ania chung ho chuan thakhat chung anon training thin boka ato bera chuan mission orientation service ania chu kar khata tanga kar ni chung nei thin ania field secretary tur le pastor missionary tur sinatina thlan thar te ta na buat sei thin ania an mission field ta an omdan tur tlang puite an in shil thin na ani o lo khak le me zona dot le chuanin chu bimis chu kumthum zir intia tuna bimis hi in zo in engtinge missionary angin inkal top thenge ti vel kha hetanula te pu hianin min san sak mai se bimis zir zaute hi missionary turun kan kal ngal top thei bik lawa sinotin missionary alak thar huna khanin ashan pa adil na te midang ang thawa kan thelu ve angai ni o kan hunte kan ti top don hnayanga zona pakhat kan zot le lokanga zona to berani to nga bible chunga hianin englai thunge indu ber nangmanin in nga na big deute in nem ti kha pakhate tin min han chan sakula Bible hianin mat chanchin thama thaya ziak bung ruk changkhat hi kadu chena in thil chati te mi mitmoa te lo turin film khur o chuti lo chuan in pawana mi hena chuan lomman in nei lawang ti ani a chu chuan soifia ngai po kati lo a chiang tok a a chan na po a sei ngalin ka sha Bible thuwa hianin kema min norkal tu le min ti chak ber tu thin chu Johana bungsom pakhat chang som lina irin chuan pathian ro puizia I mu ang ti kha ani ka Bible chang in nga na chu sam som thum pasari na changa iom dan tur chu lalpa chunga ngatla ama chu ringla ama na ti vekang ti khani o arau puilhom le me tuna chuanin kan hunte kan ti top don tu anga hei in kom na hun chatak te mim pe a kan thil shat lau tam tak te kan shat pha a kan hlok pui hle a in chunga lom thu kan soi ni se inkal lezel na tura du sakna sang ber kan hlan chewani o khati zong kha tun chumata na kan hun man haul theite chu ani a thlir tu te po khanin in lo hlok pui venge in karinga ke po in ka hlok pui hle a thil tam tak ka shat pa o in zawain mang chave kule